Pozdrav svima. Evo jednog još načina da se upotrebljava VLOOKUP funkcija, a to je kada umjesto nule na kraju koristimo jedinicu. Dakle, šta je pretpostavka? Pretpostavka je da imamo određeni broj prodaja i imamo proviziju koja može biti u dinarima, u evrima, kako god. E sad, ono što je pitanje jeste kolika će nama provizija biti ako smo prodali 95 komada ili kolika će biti ako smo prodali 125. Kao što vidite, mi ovdje nemamo tačno određen iznos za 1, 2, 3, 5, nego imamo razrede od 0 do 100, od 100 do 200 i tako dalje. Pa, hajde da vidimo. Znači, VLOOKUP i sada će nam lookup value biti, hajde nju da stavimo ovdje, 125. VLOOKUP, to tu, table array, F4, 2, sad stavljamo 1. I kao što vidimo, provizija će biti 7. Znači, zašto? Zato što od 100 do 200 imamo 7. Na 200 već kreće 16. Hajde da vidimo šta je sa graničnim slučajevima. Naprimjer, ako prodamo 99, bit će 2. Ako prodamo 100, bit će 7. Ako prodamo, na primjer, 199, i dalje će biti 7. A ako prodamo jedan više, 200, onda prelazimo u sljedeći razred na 16. Tako da, to je bio uvod. E sad, gde se to praktično primenjuje? Primenjuje se kod progresivnog oporezivanja. Kako progresivno oporezivanje deluje? Pa praktično, kaže se za prvih 100 evra plaća se 1% ili ne plaća se ni 1%. Od 101 evra do, 200, plaća se taj procenat i tako dalje. Dakle, šta smo mi rekli? Mi smo ovdje rekli od 0 do 1000 poreska stopa ne postoji. Od 1000 do 2500 plaća se 1%. Dakle, ako zarađujete $1000 i 1 cent, na taj 1 cent ćete platiti 1%. Što je naravno nemoguće da se plati, ali eto, čisto tako. S druge strane, ako zarađujete 2500, na čitav ovaj deo od 2500 do 1000 vi ćete platiti upravo 1%. E sad, hajde da vidimo ovu kolonu već plaćeni porez. Dakle, ako zarađujete do $1000, vi ne plaćate nikakav porez u toj i nemate od ranije akumuliranih poreza, tako da je 0. S druge strane, ako zarađujete od 1000 do 2500, vi plaćate 1%, ali nemate ranije plaćenih poreza jer je ranija poreska stopa bila ovo ovdje. S druge strane, ako zarađujete od 2500 do 5000, vi ste već imali ovdje obavezu da platite $15. I kako se to računa? Pa evo vidite po formuli. Znači, već ranije plaćeni porezi plus poreska stopa puta razlika od 2500 do 1000. S druge strane, šta se dešava ovdje? Ovdje znači od 2500 do 5000 plaćat ćete 2%, odnosno $50, evra, čega god, plus ovih 15 koje ste platili za prihod od ovih 1000 do 2500 i to daje 65. Sa 140 je ista priča, znači imamo ovih ovdje 80 plus 4%, odnosno 3%, izvinjavam se, od 5 do 7,5. E sad, hajde da vidimo konkretan primjer. Znači, ako zarađujemo $2000, do tad šta nam je plaćeno? Znači, jednostavno pogledamo najjednostavniji VLOOKUP, prva, druga, treća, četvrta, peta kolona i on će vidjeti dokle treba i praktično rezultat će biti da je do tad plaćeno ništa. Zatim, gledamo koji je porez u datom razredu, pošto je 2000, to je ovdje. I on će reći, aha, od 1000, ali ne preko 2500, porez je 1%. Dobro. Poreska osnova u datom razredu je, znači kad zarađujemo 2000, mi smo ovdje i poreska osnova nam je, pošto zarađujemo 2000, znači 2000 minus 1000, to nam je osnov za oporezivanje. I porez u datom razredu je 10, jednostavno 1% od 1000 je 10. I ukupno je ta cifra. S druge strane, ako zarađujemo, na primjer, 30.000, znači ako zarađujemo 30.000, vidite, to je granični slučaj. Plaćat ćemo ukupno 1640. Šta je bitno? Šta sam ovdje ispustio da kažem?
Ako vi, na primjer, prodate 1000 komada, platit ćete 140. Ali, ako platite 1.000.000, odnosno ako prodate 1.000.000, vi ćete opet dobiti 140. Jer on gleda šta je poslednja vrednost. Njemu je poslednja vrednost 1000, znači sve preko 1000, njemu je ovo referentna tačka, pošto nema referentne tačke od 2, 5 ili 10. Da ima, on bi to uzeo u obzir, naravno, samo što treba da se proširi opseg. Sad, hajde da se vratimo na ovaj. Znači, šta biva ako neko zarađuje 50.000? Znači, dotad plaćeni porezi su svi ovi, pošto do 30.000 je ukupno. Porez u datom razredu je 10%, jer je preko 30.000 10%. I porez u datom razredu je ukupan 2.000, zato što on zarađuje 50.000, minus ovih 30, znači na 20.000 treba da plati porez po poreskoj stopi od 10% i to je, kao što vidite, 2.000. Ukupno je platio, znači 2.000 plus dotad i njegov porez će biti 3.400. Ovde su formule koje upravo računaju ovo što sam objasnio. Ali, hajde sad da mi sve te formule spojimo u jednu. Znači, kako se to radi? Pa jednostavno, ovo ćemo ovde, na primjer, prebaciti ovde. Ok. I sad on kaže, to je L plus I. Sada dođemo kod L i menjamo. L plus I, znači I17, evo ga. Izvinjavam se. Ok. Šta nam je ostalo? Imamo još K za zamenu. K nam je ovaj ovde deo. Da vidim. Njega menjamo tu. Potom menjamo J. Da vidimo. J je tu. Ok. I sada, kao što vidite, čitava ta formula koja je ovde razbijena, ovde je spojena u jednu. Ona je i ovde spojena u jednu, jer to čisto sam ostavio da možete da proverite kada spojite, ali ono što vam je moj savjet, da sve ove formule postupno napravite jednu po jednu i da ih na kraju spojite u jednu. Naravno, vi ovde imate rešenje, tako da ne bi trebalo da bude teško. S druge strane, ako neko od vas pronađe neko drugo rešenje, ja vas molim da podelite sa mnom i sa nama svima. Hvala na pažnji.